Hello guys, no to no phai kam from kam channel lo ke tini bob do ke chung nai leina tini ke chung ke ha lottery ni kaun to is halaina ai ni thing to 25 lakhs lottery nang ye thangmi ba ang mai ye thangmi lottery 25 lakhs narau kahama ke tini bob do simai nai 25 lakhs lottery mai ye tawai nik palbet thake kara ye tongo khani sungha wole trek pal klom te kraiye hawo bai kye samung tang ye rang juga tonile nang sinai ye ma chungo kena ropo ang de ke lottery 25 lakhs ni jorana ro thudui bai maim chuha singke naropo video no rai samojing kathau yan jora nai tonde abong kena ro kahama ki simai nai tini bo 25 lakhs lottery break he mai ake ang break he mai ha naro tini video so pa ha live proof nai no mai nai kabun bo pando naro video no skip ke mani ke nai tonde ke phaji to chung lottery khusa nai legrana bo lottery 25 lakhs rupees le break he mai fi ha taw chabno nai leina tawano tuine thanai whatsapp wo ke bo tu ha whatsapp naro nainok na bo whatsapp number ainthi lottery phaimo 8472982924 boma number by keha aishri sriyo boma number by ainthi lottery ni message phaimi abo phos hasu amount roya 25 lakhs amount se tawano no bo video play ke khari nai naro kahama ke khadi khunju kukru ke khai larudi तवानो न प्ले के खरी जाए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अमिताभ बच्चन 25 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ये सब लिखा है इस कार्ड में। ये देखिए, ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है। अगली आवाज ब्रजेश की। ब्रजेश, आपका समय शुरू होता है। नमस्कार सर, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ। कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर, आपके लिए इंफॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है। सर, आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर, आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन बधाई पेश करते हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर, मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर, मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर, आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर, इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है। आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है। बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए। बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। Naro nainok na srai bo video naide boro break sa boro lottery ke ha chong je sim use ke tumo abo sim ni dui ke ha lottery select ke mi aka abo lottery o nang ha ni number select kong ha ye boro sawo ke boro amount ke naro nainok na 25 lakh rupees aka lottery number ha 1910 aka bo lottery ni rang bo lottery nang mo ni rang no la na ha singke chung mama ke nai bo whatsapp number o chung call ma ke nai bo naide 9732467819 boro brau whatsapp number for ye tyo bo whatsapp number wo call kheye contact kha singke 25 lakh rupees thudui rang mainai lottery nangmoni bok pandawo ke bodi khiye rang chung mayo nei mani lama tongo kenarona ang boro saning jugo bodi khiye rang phil naima bodi khe KBC lottery pho trade matma lottery pho bodi khe bangma tongnai abodi ke non thio message rot maro phaya singke naro abuno ignore khedi naro abuno tala sodi taka thuidi abuno kha thuye nung contact khiye browni je abo browni taling browni talimali khetingo naro ha singe ta singke nung chongde nung saso puinjuwa ongi tom singye khabun bo pandawo naro bodima philnema bai tikna tongde bodima philnema je bronthio pho brow dal number bai khiye whatsapp de facebook de khiye message khemayo khabun bo pandawo bodi ke message mai sauke naro abuno kha thuye call rota khidi call ro khiye tau boro chung bo call kya singke brot mai sanai boro chini lottery na haino sanai congratulations sir abdi ke bro sanai sapai moni ya uket ma khenai ni rangs tawani man bo pandawo advance
asu naung ma naung abudike sasuno na asu bangke pono sangya bro. For example 500 1000 abudike rinai nanai 2000 abudike rinai nanai mak mamuni mo ke bro saye nono rang sainai kenaro abuno khatuye naro rang reha singke noni rangle abo arboino pai thangha nok bawo buin thamni songa noni rang trefero e phaya kabun bok pando bodima philnei ma bro bai noni rang khawha phono naro ta philodi kabun bok pando ke tinyang no bo video snami rimse naro tikna ke no nain bok pandawo naro joto sie tumi oni bok pandawo kabun bok pando naro bo video nok bang ke share ke dik bang ke share ke tre noni klapa bra parono ko siridi bodima philnei ma bai bro pho philau yake tumi oni bok pandawo ke tinini video le bono bo video no naro chaya singke like ke dik ke channel bo subscribe ke konya ta singke subscribe ke ri tre bodi samu chom video sonaro biskampon sok menin bok pandawo